We are not 18th century ni Tiprasaro ya. Double 21st century ni Tiprasaro. We are not going to sit silently anymore. We will raise our voice. Kung ka? Joto ransak ni maya dengan ani Tiprasaro no. Joko no ani pagkakotok ni hamsak ma kay chawa ni chibay maya pro. Tangai 1 July 2026. Kini ko sarkari tangka. Ang joko no kana. Kini korokka hano Tiprasaro boro koroktam. Guwahati ni simi aga kala tangi tongmani tuengo. Tueng bisingo boro kam hingkaka. A video nga joko no kana social media ni bisinti eba. Joko no shaiman kana. Ja abuno no antesha no kibus kango pisa shortly ang movie gawan. Ja obuno shana nai mani. Ang belai thano bakako kanangka. Korokka Tiprasaro ngi. Tini bo Guwahati ni aga kalaw thangmani se lama ko buni bo shumi korokka Tiprasaro bai eba korokka buri bai buma engak oburi bo korokka nge bo hai buri bai kini oba hai ke hangak nani nangu se ap China se ai ho eba keba China wo kipli thangi nge Chinese ko shori tongo chicken momo ngapari nge kabang ma ko khagaka ge ga do nuk khanga chang shrai keno kini ga o hano bo bukko request khaimani pore bo bukko bago bai ko khalai mani pore kini oba hai last moment of video khlanga ni nangka ge victim ngai ge victim bo bai ang personally bo ko khalai ho ka ko dup ni bisinti personally ko khalai ba ma khaka ge by oje incident ngani ang bu mutyomya hai fano at the last moment to blatant of 3 mangi thangmani pore se ang o video ma khaisyo ni so nga ang ni jino kini blatant duk khonango nga mani bus kango o video na mani sakambo ang one shubi kisa kam khangai blatant emotion ang gagang mane Tiprasaro ang ni asai mani na chini ba kapal man ang khana eba kheba chang mokol chikon eba bukung bara buini boksang shorya ang ni asai mani oba ka chigi chali yang khana bo gaga wo chang bakini sayang kha anga bo shana ni motyongo o video ni bisinte phagi jokono Tiprasaro angai 한산이 커라진 디샬라이케 정경의 아셔끼니 어 racism 제 클라이자리 동만이 자가자고 빠티위 동 꿍꿍 저가와 델리워 응고 방글러가 응고 하이드라바 in every corner of the state was 노게 동고 킹이 버리고 어버 하게 샥나이냐 콕나이냐 especially 킹이 Tiprasaro 어버 하게 Chinese 모모 하니 현각만이 정게 부스 시린 후자게 정게 부스 리쿠 부츠 버시미 경 먹거니 먹기 호이던나이 게 부스 어버카 티치게 버카니 거고 상아 무청 만어 정게 부스 호이던나이 데일리야 no more 정 we are not 18th century ni Tiprasaro야 정 double 21st century ni Tiprasaro we are not going to sit silently anymore we will raise our voice 저도 또 버전거 정칭이 wives Chingis get Tiprasani wife ko chang manya sa chang koram tishay no kangnay. Obani bade ang April kayo joko Tiprasani kaniwo pagi chang koram tishalayang. And especially chingi KWM bumabodol kay chingi klaya sa Korean wings. No kibakaki bang kasyakoyo. Pagi obano kingay always is a must stop kangani bade chang quickly action na hangani bade. Ang tatabu gelio pwedeng hanggang chang ang kitlaw shokpene. Ang one shokzak eba ang bakawag tangzak Hanang bishingo na ang police station over ang obungati or racism ngati nga ang complaint kaya ngay abungi pore ang Tiprasaro klaipe ngay ngay Dehradun, Bangalore, Hyderabad, Chennai. Each and every corner of I am going to file a case against the racism. I am going to file a complaint to the police station. Obung ang klay nga ni tangi tonggo. Nga o gagawo. I hope na magchoko Tiprasaro ngay analogi ruwan ng ani pagkawo asyate bosha ang palakin ng tonggo. Nga kini KWF bumaboga lo bo shirin asabi tonglak kini klaya sa Korean wings bo shirin asabi tonglak nga ang pagkawo wan shugo nga ang pagkawo palakin po ito tungo. Nga oze ang tini video claim mani eba obunga kisa ang racism ngaki ang complaint claim nga kangi tungo. It's totally by the guidance of our beloved Maharaja. Both hamani bagay bingi guidance by o video no eba keba o video ni zem o video ze viral ng mani especially the racism ngaki ko shagak mani tini Tiprasaro obunga kino ang tini Maharaja ko ba nga ang claim nga kangi tungo. I'm not going to sit silently. I want to all my Tiprasaro people to raise their voice
Pagi 중적은 단사 클라이 과랑 기샹의 너금이 강양 어버는 꼬이 먹나 하루. 한가한테 예흐 갓디 만석건 과랑 기샹한테 어버는 장을 시링시링 아숙명이 저가야 나보 단사 클라이 쟁이 많다이 쟁이 쉬었다 이니 바기 쟁꼭 상황이 내힐서 짜임 나오 나보 저가 응카. 시샤비 너가 적은 것기 브라카 응이 바기 과랑 기샹의 아식 넣으시던 너가 적은 거나 한 말.